Yada say mo akwa babiem Adom TV Badwam na wo hye no mre no wadaje a wo hye yenti aseda nkoma. Erade mfa nkomra somdwe maye. Erade ohwe ye so anadwo de suo mu. Bra ne yenim ye ho so hwe na wama ade achi ye no obehwe wo. Ono fie wadi fie no afie bem. Akran kakra na 30th. Erade de be church no de ahye bosumi foforo ma ho din mo. Erade mani si uye. Enwie uye. De bonkrata no wa ha. Online stories no been so ewa and me senior say Ben so airtime ewa ya ye crowd e dey the one crata and some ahodo a nsaka no ebro e da sepa chi ni benchefo be me na no pay me mu ache me pray waju so a e bia bopo oba papa bibia e kama e dey nyame ase a cameraman na eja o say ti agro sa January na ko very smooth. Odi adanse adanyame ase. To ono no dia ko smooth. Na to wonswe akose, you know. So eno for instance no ye share wa. Say mama grace gift, right? Na asem we na obi ani ho hwe anim kwan. If wo de wonyi 93 kro obi an hwe anim kwan just still bo. So that's it. Enti Onyame na betutu anamo asiu no wayi ye free so for the video no wa koso ma hitofel for agina tu bia sabe ayen kwase asem no ba bia e de koso wi asi de wo nkwa na wa de sisi because your next step e bia me catch your next step is here ye di nkomo the next e wi ya mi pie mi dim di betimasi that's how the world is now ndie kase tina trade am ponyu na se a yenimdienti ayekasa because anyunu na se no even though some of these things will come but nyame be koso ayi wa free enyemanim kakra mo apie ko wi ase isu apart from physically one kase se so hwe wanamontu yi wadidie unsu awonom wonsa awon de oye bia no ese odi ahweyi to ho no ahweyi ni nyina mu no so no you need a certain covering and that covering dey bia dey free nyame Yesre enne de obisi January na ko smooth in fact nyame anim ye say month na dey anim na ko smooth but it will be very difficult to have it smoothly like that but otwiri nyame dia it doesn't matter as what beba you will still sail through smoothly timembe dem wa join cameraman wa she min ground of say all the other months omo nti answer me background no February ne April ne March ne May ne de di su nyina ne June July umpeo ebeko smooth ti gidi se ebeko smooth because there are two things anko smooth ebeko bad ti bad de ebe pam na free ho ne ni smooth na kwa kopem awie ti se de general yako smooth ama me cameraman na matapu in no February ko smooth March ko smooth April ko smooth June ni July ni May nyina ko smooth October, August, BBA ko smooth akopim December 2024 ebeko smooth. Ti ada pay slogan ano onyaminti ebeko smooth. What I say? Onyaminti o ebeko smooth. Tu do betwa ni behwa na amafo twaadwo na omo tete na omo ebi obehwa na hoya na ni bre obekwa na obi ma abopo bi se woni mungu ase adwuma se eno nya problem. Eno de enya problem. Another efino no eno enya masem afia man kwa de kan ti ene enya asem no efize onyaminti ebeko smooth so what is she na say sa de so live na so so anope wutri mpo no se ukotu agina tuo bi a upo obi ahwe ase na nim guase a o pese obi ko tam na bi wo de wa ade wo so anope nyina de wo ye no se obi ukọ ka sema tu obi so wa onim se adanse a ukodi wo court ene enya ne kwa so no okodi anu e de obi akwa afiase je so awie ebeko smooth ama nyame nti obodu court no ubie wa no ana fa mfa na ototo papa so sa obo na mfa adanse kurumu ti ya de obi bia se o ye Ghana ni nko ade ye da wase obeka ho so Ghana so e mu akwaba aha ye kuru papa onyame ahiraen aka ni emu nipa na meka obi se ebese adwene ni adwene papa ama Ghana adufudi pe ne dɔso ye fum ade de yakwa se dodo na so nye dia adufudi pe na dɔso ni bre na dɔso ahoya na dɔso ti yenye nyoma esefata ma oman puntu otimi konkan na de fo adisua ho ni apomuden ni akwan
bibia ma asetra kama no bibia nko kama emfa mai why me say o ne ma ya adwe na ebnada na me wa ahwe from 18 oh still and that brother my say beginning of the day can be say yeah my say home no Kenya wa Kenya masa Kenya una we ya ma home mi ada we da kuma prim ba o home ni Kenya kwa still that be da so ya dey say no na brother ye be pon no nkuru mpa mu minute adwunu num ne ma be na hihye mu sa na bebre wo hu ye wie pe na hu say professor Ike wala se ba na fe agudie mu ono de agudie mu ba afia pomuden myopia no se egusu aye to asa nkomo myopia especially nkwada on say go ha onhunu ade ben no a onhunu sa de ne nkra wo ebi but ebi no ntimi express no ho okay to oka kra onhu sa de no oka kra onhu so ebi no problem say de oka no enya bre nko check ye ni no ehwe se bibia ye kama ye ni ya ye mo ho ban papa ma ya re ma so ansa na wa rush because enya say no enya say ye de ehye enya for life bia keke light is here so no pe bi nto eni wasem easy say brand na so de but ene o kai de bia first no won kai but what difference no oh yeah ti Mr. me cameraman so monye mo de mo ko test because money na mo de hwe race na sa no enough for ene de unhunu so wunyini no mo so wunyini yesre mo aye wadwuma permanent ide na obia bone ne hu ba hu komo beba na afi ya ho se penso awram asemidi kanso ho na pensempense mu so aba nkomo bi so ho aye bedie na kwabna ya kan say die na yemfa ya concept ma Grace Gift Hospital no ne abusuakuo ni nyina na we die what a shock no ebi nie oba papa Dr. Mrs. Grace Buadi ana Buadu oba nyame fa kransie wate nyame na nanim de oye no teni oye ase ye shock mame pa ti ye mohwere o doctor hu bi erade nhyemo na mu abusua workers ene client a mo kone na so koje ayarhwe ame chichiri ye nyina yewre ene ye nso multimedia isi ene ne ye adwuma ewa oba ha beton ne dwaton de ti aye abusua no ti we de erade chichiri mu nyina awre baako na de asie enkwa chichi ebi nsi abusua no mu bi emma ne kunu erade chichiri mu wre wate emu oya na me kan de abesi senya me ya adoma nso a weekend software sk ya software sk bo software sk din a enye aya o say owo anim ho gina ho but software sk eni ho ti erade emfa ma regina eni abusua ni nyina nso onche kire mo wre won kam ho na de papa agya no wakire bia no erade nya nsianamu emfa mo ti mu meka ye ho ya me yadoma memenda ewo tema committee sample is 5 oni ebeye bibia muni mo software sk me bebre momra meka ye ho ni nkoja eda mo ase na eni gisema ewo mu ye nyina Muhammad ye na so say eno na bebre mai ho kwa so ba ni nyina mu so kwabna oko nyina mu nti pa mo hwe be man mo nyamfo fefefe kama sei wakuno ena mo yenti mo hange mo yeni sa akokoduro no mo da mu sa na mo didi free nso wakuno ejire ne man kurai ba now bi mo nya be me how many abe 8 6 di ombenya or 10 wakuno yesere mo me anya hwe yi mo me hwe hu yi me famra ne so yes wasem se had you kwa no oh yeah na say ni yes nti hwe ne ya nyusu as a scapegoat that is the way yeah that's my oh yes Sererade say me nyusu as a scapegoat like as a won ye do better committee we yes inti 2024 for be anti committee no empire Sererade man empire enkwa chiri and this is a conversation we've had here yes say empire say the be scapegoat painful sir now that me catch us say JB JB we should very sensitive pamcho and per assembly asamba member of parliament ebesi na ye ka say ehu na JB ba ku ye ko no we ayi honorable ye ofile Hayford mankesim free onnam na wodidi na onnom
we are bold. I bet here, I could cook crowd to say. I'll show near him. Show near him a bonny too. How do you bonny name? The Crensosa, and also another dangerous thing in this country. No question. Mummy and she, who you at your ray, leshing, yes, some I about to, I do be bedroom could be very. And my buffon show Munko dear woo. Do what we are bought pie 2,000, ne 5,000, 10,000, what you're being quite free in some. Or be this, you'll be bussy. Mummy and she, who you at here, few the mummy and Yenessa. Uno being yardrinia and Brano or cocots. Amusu duabono dawson nso no kwa mabre ka hu ne nso awie wo ye na apagya na bodua aduane dawson for asem nyame ebo no fa eche no oto nso a empa ho kora ko straight ti esra mu duabo bebre mu nteso munyai na uni ya obodi duam na fu ahye ye oti hoi a wonam didi dai wo ye okay Mummy hu ye wate mummy odo na di wo ya brabom odo oba papa bi na na okoi mimi gina we ye fefe a mu hu me fefe beto bre bi na mi ni ho ekọ nen wo nen manso a na metwe na ekosi se mummy hu ye wate mummy no do ye ho ya no ye ho do nua sa wo ho kumunia because of politics honorable be ma fefe ye kọ ne mpɛso ya so could dim come kama. Near corner 2 weeks time, as they are bonny to a crew. At the Pims Abbey, young won't be a sa, you won't be a sa. You won't be so a be any. I didn't buy quite fiasse by hanging, one echo hanging on. This until we are say a mount. Mummy as a scene to buy. You know your house, your young could say your home. All right, yeah, we be say, but a daily guide in just a brief one. Major Mahama, Summer 12, Major Mahama killers cage for life. And the say the surprises, MPP internal primaries, no, parliamentary primaries, no. Yeah, Dr. Gideon Boako Tado North, we in your bar Frida Pempefio, yeah, Mammy Gloria Usu, Trobo, we Moses and in a free ho. Era Mike Okwe Jr., Dom Kwabinya, Adra Safros, where you know. Everyone. So these are the surprises across on these major constituencies. The Ghanaian Times is so at the Major Mahama who said no aside the Bank of Ghana so in Komwa at the almost the aba. Sansona a futuba kwakwama yena dismiss fake election year prophecies. Reverend Dr. Hiagba one air catcher a Ghana for say I want to buy commercial hold on our neighbor. Tienya careful. Yedisi and MPP primaries one seminar say I cover almost all our online stories, no. It's here called Ama Professor Wallace, Ediago Kensiaba.